Siya na pre-ar di Padu. Ya sama ke friend di ar di Padu. Dia compete uai uban compete uai pa. Ngaong kini tang kibriu belarung ka virus hajabiang jongki. But uniu virus akan mau pipai ba uday virus na West Bengal. Oh, police officer take action. Uta usian matung jor kasor kalong tunglo hana baga BPP kani kasengayu hana uta upra uday na West Bengal. Hangi pagmama UMRI TNC hangi upersyari NPP apa kumta menumani West Bengal. Hana kipat ba kidik bau presiden juga TNC hangi UMRI hangi uday na kaseng TNC ukersyari yang NPP wak kekertong NPP kalabay kubay kerpang ya UMRI juga nongtmai menumani na West Bengal apa kumta. Hamot pran hayeu hahat pikren lakum ukla wa poi hayeng dorbar tangkum imersiang long kum kata kap kita KMLA kap kita ke Deputy Chief Minister kikren meeting kumro kikren piskap itu KBPP hamot pran kai kerhu ukla apa assembly jam kikren ekalong kumbersiang Dewa ni. kalau mal pongpong ki sobar kikren hi apa assembly kikrehu ki dipendrit ku kimbersiang apa assembly den kalau pilih I require notice. Ngamla banjuba ya kali mentah. lekeli yang kita job MLA sawut kita BPP kae bapila ai haki konsensi jom yo pisu ai takaktin ejat beliau lenoi Kamtam hake MP election banwan ban pinkulmar kadai kata ke parti VPP kabakam bakadai ke parti clean politics hai kata ke clean politics ngangong penchai lagi pilale ayu de ki post number pilalong MLA PE lagi ni kisni kita sedang banten talk yang kita MLA jong BPP kita clean politics kat ba yang datang MLA scheme kepada hak beliau pat ba kepada sorkar ai cipolak kim juai tingin ko abang pun tinggal tu ya lek suluk kayu utama dan to kita yang datang MLA scheme jui ini kan lokal utama pun nanti bantu kita kuat ya jadi penentang MLA scheme dan bila orang pertahanan bersiap satu kena sekali wah belum kau beri kepada dia oleh jangan lupa dan habis persukuan serang ke tepi balai yang lain jangan lupa ini lain jangan CBI kan CBI kan dokter kita tim juga dan patronga ini apa manual kontribusi hati konsensi ladang berkur sampai ini lain jangan CBI untuk dokter manual berhak ekstrim yang challenge juga dan one yang lain jangan CBI Bisakan, itu jauh lebih. Meninti orang challenge badan yang ini election CBI, yang ini election kayak ini ke CBI. But kilong ki advisor jong chief minister, ngakwa ban pintu na kani kajiran. Apa kilong advisor jong chief minister. Snobha advice no woodwood yung chief minister baon ang ya kata ka consent ya ka CBI bahkan sedang menontraikan no hamil nomor ka CBI kamla mansuan musya tular ni wala taga tua eru kumbaga menta ka CBI ka tua ya ka consent jong na state government kimay kimutan pendidingi to yan nila siya pangulo kayo tase Hana utang spokesperson jong kanikas MDA uang merada ubadan usoma kata MDA ka pun di kambam sak balai dawa ya ke CBI ala kenya ke CBI mo ala pibak la pide dia mo pingin dan kamde ke CBI karwan ban musya pinyak kaka banye yang ini kita jia dong pai ba ukat tungno yang ini pag meeting ba umslo ya ha
Ya kaya ka pangyayali. Wang Judas. Pilayawan. O dan bapak yang mana UAE. Election tu apa ogdi wan pergi begini long kami NDC baong ba. O Baaden. Hana ngamplet hana skill nama Baaden. Yang dulu bahana harapor bani rung harapor minum NDC mas nuan mengi Baaden o Pilayawan bisa di Judas. Rung. Engas. Peknya ketong lor kiep le murai. Nang tengok lah. Ngam mau orang siapa tak tamal ada orang bayi menang pada gambar orang. Amal badan bakaran bet hakmat. Te kila nang mi kita kikam mo kila nang mi kita kila nang yapra kita orang bo badan orang. Oh Pilayawan bisa di Judas. Rong. Kalau mas kau kena banyak orang mau berikan orang baik jaga berikan orang. Denan. Berikan free denan kena asal. BOE menen kala sapret katukadur jong uba arden bat ubadeng dotrong hapo ki social media ngatarai ngam.com ban batai mga mano badai uta badeng dotrong upa jumlian ban benyu jisu upa belian ban benyu kinong yalam niam mentang laso tu kadon ka connection hapadeng kini Minta kirung lang makiru ban kento pada kebasniu. Ban keren penrem niu padar yu pastor ban timsi ban timsang ban ong pahau pra tang ban penbut nami ni ku kita pa. Lai na kaliang ga jing ni laong. Kapati kan le ye nginum sya ye ki bakum kitu. Lada dai kinong kersan jing irung ngim kwa ye ki bakum kitu kinong kersan ban ban timsi timsang apo social media. Ngim kwa ye bakum kitu kinong kersan bagini penyi ko yu padar ban penrem yu padar yu pastor. Ngim don kami ki bakum kita kinong kersan. Ipo ay kinong kersan kiban brom. Naman nilaong nginya dak akor ka brom. Naman ka partikan simkia ngitip katuta kadai tang ka putjong ginong syun jungi ban penlong mo pai bau no pulu ni upra syukuran lemur ne upra unjure somsit upra usit hem ne umne somsit Dan naki samla ke jungi kilong pa kibaya bipra. Dia song shit tang tu ka keras ka bang kong na kong deng bana badeng upra. Nah di bana tamang ada hagatot. Dia song shit tang tu ka keras. Qatar na ini kon samlan ni mai kan chi ye song shit syuak hi syuak men ho oi ha ka kerteng jaj benre ke tong ini anyong ben supra kat sebelum ke BPP upai bahmi pok sedang sekeben dengan kepat basyik klik pada ada songsit ada piwanan dia ada di songsit namun kau deputy chief besar badan buram kipat bah kibawan syakat jingalang jarapai South People Party kikremuan balik songsit nomor di songsit bonsin dari tak bayar tiada songsit dari tak bayar kisah songsit dari tak bayar damai udah upat bah ubawan syakat jingalang jarapai South People Party onde upat bah songsit onde upat bah shit ham Sam ko bani thoi phi ladau nang yalam ukan thoi kinong balang yalam balang tanu tham lele kinong kersan ru kini kinong kersan tiong yo Father Richard Man Pham Bachau unang yalam juga balang kathlek bolong administrator kiong hau prana me dolak soma kiong susu hau prana me padar nangta wat kran hok tham yala jam totep ba me yale ayu hau pra kiong yuli padar ndai nang kataru kani kalong kecing pang namat siang kutungi habang ni yalam jaga balang usak keren ni kini kiketen dak kitensi kan sang ngaso kaya namat siang ngaso umat habang padar chat bat ba usak kan thoi kini kiketen oh Emily Balinjong Kamulai Ukraine sumelung tepi dadon por ban puri di comment section deh ada YouTube channel hana ban puri kita di comments boleh kita drop comments kita talk comments baru kini kita bersan pura atau baru kita talk comments ni itu iki atau baru kita ada keteng hop
Rey puli komen snow kumpanyam Masya kerempeng kinong yalam palang Banwan ra iya ka jing snow kenhun Hakani ka jingat linti kalong kay kapop iya ka jat benriu Bantia haka kerteng jong kanyam ko kipat pa bi jonga Ninatanong ramba Iya panyang ramba Balay utaw emali balay mo emha Yam Bahaduk Menta Empat Pensitam Yang bersiap Yang syarah Servil Taipei Balai Pisim Midai Komen Step Manu Batok Ya Pak Tok Himati Melek Yam Ko Kipat Ba Kiyam Nama Lasiu Iki Bakin Yam Nomor wala Dimon Le Miniam Kiraban Saweng Ikam Sherman Lani Deputy Sherman Bagi Department Kubuisi Hajangu di Pajba Jong Kamaulai Konstituensi Kadi Krui Pilayalum Hakani Kejaka Kamtam Nak Ngasgo Bagadeban Panmap Arti Ajat Ya Pi Kitrai Dukan Pilayawit Hakajing Yadi Hakajing Tit Map Lem Tang Sipol Nganya Tok Ya Pi Syo Kibapli Kinong Yalam Jong Deka Parti Teman Ong Kini Ki MLA Barok Sawut Ki Jong Ke Parti BPP Jong Pej Holok Bae Ko Kinong Pekput Jong Ke BPP Pej Habas Neu Ke Surok Kamdei Ke Jingketlik Jongi Habam biang ke Jaka Sumar Hana kamdei ke Kamram Jongi Hana habam biang ki AKA Ki Roy Ki Par Ki Skol Ki Jaka Pule Hana kamdei ke duty Jongi Hana kadei bet ke duty Joko Sorkar Hanta Kabakala Kajing Perkat Perdain Jong Kini Kibriu Ngasmosne yang Deputy Chief Minister Yai Madu Bapli Ngasmosne Balai Ngasmosne Ila Syashek Kela Halati Jong Kinong Bot Kiong Kuno Madu Pinhawan Grand Meeting Has Tambos On Sami Upat Ba Malay Anda kila yung kila lang yung upat Pa Mulay Anda kila penbayas Tambos Imadu Bapli Ituhul Nung Mulay Sino Inamot Bunidim Nung Mulay Ila keren sirhem Imadu Bapli Heusi Ngi Nung Mulay Ngitip Begitu Kibahas Tambos Sertusi Kimdei Kinong Mulay Apo ke NPP dalam competition Hapret R di Padu